Pozdrav svima ljudi, ja sam Nikola i danas, kao što vidite, neće biti jedan klip, nego želim da se zahvalim za, čega dođe na YouTube, za 71 sub. Hvala vam mnogo. Neka sada, znači evo, danas sam dobio, sad ću da vam kažem, 5 suba sam danas dobio. Nešto mi internet zeza. Ajde. Čekajte. Kao što vidite, 71 sub. Znači, promijenit ću sada ime. Znate kako ću se zvati? C, veliko C, 2O, P i S veliko. Znači, tako će mi sad zvati kanal. Evo osnovni podaci. 1992 pregleda, još malo pa 2000. Hvala vam mnogo stvarno za 71 sub. Nikad nisam vjerovao da ću doći do 10. A kamoli 71, brate. To je po meni mnogo. Znači, ne znam. Evo, ako čujete mi što da nešto u farmingu namjestim. Hvala vam mnogo. Ko se sad suba na moj kanal? Neka mi napiše dolu u komentarima. Ja sam se subao na tvoj kanal. I ja ću se subati i na njegov. Znači, neka napiše. Ako nemaš kanal, ja ću subati samo na tvoj nalog. Eto, da znate. Pišite mi obavezno ko se suba. Evo, ko bude pogleda ovaj klip, neka napiše. Subao sam se i ja ću njega subati, eto. To je bilo to od ovog klipa, sam samo htjela se zahvalim što ima za 71 sub, da vam kažem. Hvala mnogo, meni imate jedan veliki pozdrav. Ćao!